بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا مسلمانات في جمعة هانداجي أمي درسكي لسر آياتك بيروس آيات سورة توبة آيات صدو بينج في آيات هاندا أمي أنا آياتش بخوين خدا عز وجل نصيحة لمدك لي ام جوانه وره فهم کرن درسا ما یاجیز آیتا و هم تخوازن سری خبر دن کو خدا امر اهل ایمانت که امر مسلمانت که کو کار و خبات و عیشه کد کن وظیفه کد که و دستوان حقی وی وظیفه هانه بدنه که لگور او وظیفه هانه لگور وی کار و خبات هانه چه شرط لازم بن، چه وسیله لازم بن، چه کار و خبات لازم به لازم اكو اف بشكل اكيباك بجي ورا آنين يعني دسر دا انباز ندن في كاري هانين يبجو نيرن عيشي خو ساقت نكن خدا وها فرمات که اولا ام آيات بخير خير وبركاته ويجو خدا بك نسيبه ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. خدا فرماند كد بجوانا بيجا أي پیغمبر من كارو خباتا خو بكن اي خدا جي كاري وبدينه اي پیغمبر جي كاري وبدينه اي مسلمان جي اهل ايمان جي في كارو خباتا وبدينن ابيا داوية دبي دنيا هاني دا يعني في آيات تفهم كرن كارو خباتا وكان بكن بده شکل نتیجه کیت که به دست ما یا جی نتیجه ویته دیتن نتیجه کی دوی دنیا هانه دا هر کس بدینه نتیجه کی جی خدا بجه و نه بزورم با رب عالم و او رب کو تشتی و شارتی و تشتی آشکارا گشت زانه وی وقت اجوارا بجه و چکریه اف آیت هانه نصیحت کلمت که رب عالم امر کلمت که فرمان کی جمرات شینه ای قلو مسلمانه ای کسی و ایمان آنیه كارو خباتا كوني بكن حقي بدنك تشد با برا ببا تببي كار كرت ببي عاملك تجي كدا جن ببو دايك ظلام ببا زاوا ببا مير ببا با ببا دا ببا برپرس تشتكي ببا مزنه دولتك ببا مزنه جامعيكي جماعتك اداركي ببا مزنه مدرسكي ببا مختار گندكي ببا كيا ناحيكي اف انسان هاني خدا فرمان دکد به کار خپاک بکه حقی وی کار هانه بده که لگور سبب ظاهری افکار و خبات هانه چه جرا لازمه حقی وی کار هانه بده که داوی کار توردی تن چه کریه آنچه نکریه هم لدنیا نتیجه وی کار توردیتن انسان بدینن هم جل آخرت خدا حساب کشته بخوازه کار تکربه لدنیا ملت خواباند بجی روجا قيامته تنكاري رب عالم بخابيني ام تكارن في آيات هاني بجن قالوا بسلمانا معناه كي وهاج آيات يشفع بكن بلكي في آيات نصيحتك يجبون ايوان كسي بر برسن مسؤولا چه مسؤول مالبه چه مسؤول دكانه چه اوه شركته حتى ان مقام مازن وان مقام بچوك في تفهم كرن كو خدات بجاء اهل ايمانه كاري وبدين النتيجة وبدين يعني كسيك بربرسن كسيك سروكن أبيك مسؤولا أبيك بنشوان أبيك كارو خباتك يتكنج إنسان را براهاي وانجوان هبه برا شعبه وان فكريبه تجده كدكن كارو خباتي كدكن چه خير چه خراب نوا ملته دا ايوره ديتن نتيجاوي داوي بوناوي اي پشته چند سالا بلكي خانه بكه يعني قال لك إنسان دا تاريخ دا هنه بلکه دو وقت وان دا باش قدر و قیمت وان نات یزانین پشت 5 ساله 100 ساله 200 ساله ملت گوتیه وی رحمه خدا الوان به انسان کی وها بو مقدر و قیمت و نظام بو بنه درکت نتیجه کار و خبات وی انسان درکت برچعوا یا جه هنکی انسان هنه خراب لملت وان باش تزانه کار و خباتات کن هناك تشتات كن بلكي روي عولدا صالة عولدا هناك انسان كو كيم دفكرن زيده پیشاخ نادینن تماشه هنک نقطه بچوکت کن حساب وی انسان هانت کن وی انسان کی پر صالحه لکار و خباتا کو کریه ام وها بجن توخمه قاویت یا بن عرده او شتلا کو دانی عرده پشت 5 سالی پشت 100 سالی درته دروا یو وقت هر کس دوی وی مالت نابا وی خداش ته ناراضی به اف چه بلا و مصیبت بو هات سریمه قالوا بسلمانه چعبه خو وکن كارك ام دكن حقي بي كاري هاني بدنكي كاري خو هاوي كو خدا عقل دايمه فكر دايمه
تجربتي إنسانتي كجمرة دبيجة كاري خوب بشكل هاني بكن يعني تماشات كي دحب إنسان ما جاره دبراي هبن بهفرة تجارتك يتكن لنل جورا أصول تجارتك خدا عقل دايا وإنسان وان شرطة دانية پشت 2 ساله پشت 3 ساله پشت 2 ماه پشت مايكي تاقو رق بهفت كبن مالا تانا آوا و دو مالا تانا آوا چما من وها ظن ذكر او دو ده من وها يقين ذكر باوريا من ابو دبش باوريا خبردن دبش يقينيا خبردن دبش فكريا خبردن شرط تجارتي چيه في تشتهانه بكن ياجي تماشات كي يك بيه برپرس ام تماشي جلي ويتكن خبردانا ويتكن مشا ويتكن لي ام تماشي اجراءات و كار و براتيكا في انسان يعني ناكن دماغ ام تماشا ناكن ام في شرطه ام حقي في باري يعني نادنكي حقي في مسؤوليتي يعني ام نادنكي دماغ ما في حقي يعني ندايكي نتیجاوی بلاوی مصیبتاوی داوی جمعت خواستن یلو بسلمانا لگو رونیکایا وی آیتهانه امشخو عادتکی درخن ام بکن قانونکی بکن منهجکی بکن متودکی بکن وکا باوریکی کار و خباتک ام بکن ام لازمه حقی بدنه لگورا شرط وی زمان هانه لگورا شرط وی کار هانه لگورا واجبات وی کار هانه از حق وی کار هانه بکم از شرط خبیرم جی از واجب وی کار هانه بکم برا کار من نیفجو نمینه داوی زراراوی لمن نیبرین لمن لأمت المسلمان لإنسان اکیدی مادام اشوانم مادام اربس برسم مادام کو وی کار هانه کتیه دست من حق وی کار هانه لازمه بدمه که داوی گاوا که از نکم زراراوی لمن لأمت المسلمان تیبرینه بارکی گران مصیبتا که گرانه لما پیغمبر موها فرماند که علیه الصلاة والسلام دبه خدا دخوازه انسان دمک و کار و خباته که بکه حقی وی کار هانه بده که جراد بجن اتقان تحقي بدي كي تش شرط مادي بن تش شرط معنوي بن تشد برا بحقي بدي كي داويج رب عالمي بخازه دما كان في كاري انا نكن براستي رب عالمي بلاء ومصيبتها ابسر ماذا بشينا لورا ام حقي كاري خندني كي ام بيج داناجن ايرو ام بيجن عالم غربي عالم روجاوا اوروبي بيج دا چونه بيج دبونا ونج ايمانا وانه اوان سبب ظاهري ابيكو كارو خبات كن شرطي كجوانا لازم حقي وي كاري ددني كي دمكو حقي وي كاري هاني داني حالي ليج ربي عالمي توفيق يبدا لولا ربي عالمي نياري عبدي خننه اهل ايمان خدا آليكاريا واندكه بشرط اوجي وظيفه خو بكن اهل ايمانك وظيفه نكرن لغورا شرط وزمان ومرجع امر وكار وخبات اخو بجينين خدا عز وجل قد آليكاريا واناك حرب احد دا مسلمانا كيماني كي كرهنك عسكري مسلمانا رب عالمي مادام وكيماني كريه حسابي في كيماني اني ونبدن وبشكل كي برجران فاتورك المسلمان هات برين يعني پیغمبر ناوان دا بجي مادام الغورا ظاهر دست خنابت الاسباب اي وقتانه ازرار ورديتن هيفيا مجرب عالمي اوكو رحمكي بك دلما عقل بدما فهم وفراسات بدما ام وظيفه خويا بشري بشكل كي باش بجيبينن او نقطه كي جي براستي ايصال لولات باران كيما ام دعاد كن كرب عالمي بارانك برحمت ببارنا هر قدر وظيفه مسلمان اللي اوك در كمن دعاء باراني بكن ند مال خدا نفسر كرسي خرون درم چولا كبن رب عالمي پیدا بکن قیرین و زارین ربی خو رحمتك بارانك بخوازن هیوی دارن که امام ما بدن پیش جماعت خو الگندا بن باجار بن بچولا بکبن بمیدان بکبن دعا که پیغمبر تکر دعا بارانه اوج بدن کرن و آلی کاری هفجی بکن اختیار خو زاروک خو فقیر خو بدن پیشی و هیوی دعای جوان بکن رب عالم بعظمت اخو مزناتی اخو که رب بارانك برحمت سلولات مدى ببارینه یا ربی بارانك برحمت ببارینه یا ربی بارانك برحمت ببارینه اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين يا رب تبارانك برحمت بباريني رحت وسلامتي بديوان يا رب داري خير المتبابك يا رب متواش قزو بلا محافظك بباريزي حتى جمعك ودرسكاتي ومبين امانه رب عالمي رب عالمي جهر بلا ومصيبتي متابع محافظتك بباريزه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.